Nema smišno spavanje večeras. Vidio. Pokušali smo stavimo Emu u onaj kangaru. That Emma was bigger and that she was beautiful, of course she is, and that we already had a second baby and it was a girl. Again, girl? What you like? You will be the only boy, you will be the spoiled one in the family. But you know me, I'm not I'm not the guy who... You like the attention. No. Yes, you do. Brr. Malo sam se ugojio. Planiram da smršam. Kad spomenem Kariju da želim jednu teretanu, on se samo nasmeje. Evo, vjerojatno sam ja i dao taj razlog. Možda bih mogao da vozim bicikl, ali tašta je upravo izašao napolje negde. I ne mogu da osim kažu samu sa Emom. Šteta, lepi dan na polju. Ovo je tipična perunska supa, tašta je napravila za mene. Znači ovo stoji se od jajeta, ima sira, ovdje je sir, krompira, naravno, sve ide krompir ovdje u Peru, kukuruz, ali on nije onaj žuti kukuruz kao što mi imamo, ovo je jedan beli kukuruz, oni ga zovu čoklo. Mislim, čoklo je ime za kukuruz, nije vrste kukuruza. Ovo ovdje se zove ojuko, ovo što izgleda kao krompir, ali nije krompir. To je neka vrsta korena i naravno imamo pirinač ovdje. Ovo žuto je zbog kreme od jedne ljute paprčice ahi, oni to zovu krema de ahi, i mleka. Evo, ako se sećate kako je bilo vreme, danas popodne, evo sad negdje oko 4 sata i već je oblačno. Mislim, neće padati kiša ovdje, tako je vreme uvijek. Sat vremena pokušavam da nađem način kako da popravim memorijsku karticu. Imam jednu memorijsku karticu od 128 GB. Znači, moj kompjuter vidi karticu, ali kroz command prompt, ali ne mogu da je vidim u my computer. I idemo, posle dugog vremena nisam igrao kantar. Ovo smo igrice. Peremo već. Znači, subota je danas. Lep dan na polju. Jebi ga, ovdje malo je ružno, jebi ga tako oni grade ovdje zgrade, šta da radim. Ali peremo veš. Ovdje oni imaju sistem, prvo ni ova veš mašina nije nešto. Tašta ima sistem ovdje da potopi, razmuti ovaj, ko zove, Ariel unutra i onda potopi veš, ostavi ga jedno sat vremena i ne znam, neki njen sistem, šta da radim. Ovdje sam samo gost. Znači ovo je krompir. Kao kod nas. Crveni krompir. Ovo također je krompir. Ovaj krompir se zove Vajko? What's the name of this potato? Vajro. Znači ovaj krompir se zove vajro. Ovo je odličan za pečeni krompir, musaku, tako dalje. Kuvano za kuvani krompir. Ali ovaj
Ovo je savršen da se prži u ulju. Pravimo pljeskavice. Znači oni nemaju kajmak ovdje. Mislim, zamislite zemlju koja nema kajmak. Ali dobro, ajde. I imaju jedan sir koji me podsjeća na kajmak. Slanjica je hrskava i spremna. Čekamo samo pomfrit. Voila! Vidite vi ovu lijepu zlatnu boju na krompiru. Hoću počnem da dajem privatne časove sljedećeg mjeseca. Sada spremam materijal. Ovdje mogu dobar pare se uzmu kao privatni nastavnik, privatni učitelj, nastavnik, što god. Bilo čega, ne samo engleski, bilo čega. Znam ljude koji plaćaju privatnog trenera 2 puta nedeljno da izađu sa njima da trče u parku. Eto, nedelja je uveče. Upravo završavam editovanje sutrašnjeg videa. Htio bih da vas zamolim da podelite moj video, da ga lajkujete, ostavite neke komentare ako imate nekih pitanja, rado ću vam odgovoriti. Vidimo se u sljedećem videu.